Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajing sniu pelat ke National Highway Banrio NH6 kalabu jing bat pentot yaki pat ba hakalet kawan ka baman la kasngi bat kani kala penlong yaki no elam ka Voice of the People Party VPP Youth Wing Riboy ringkat bat u executive member ka State Youth Wing uba David Omwi ban leki kendo yu Deputy Commissioner ka Riboy District haka khandre torik unai tong araja arpun Rio. Hagatiga jaya kendo ka VPP Youth Wing kala IT ru ia ka dorkas ka baka party kala penkre da ka baka dawa ban simkia mardor halor ka jinglong jingman jong ka National Highway ka Banrio. Hadian ka jaya kendo ia Deputy Commissioner habakran sikilat pathai kubor uba David Umwi ulaong bagi babun ki benta jong ka National Highway Banrio kila jular bat benrap baka jingyang pathar jong ki trok he hasurok ringkat bat ka jing jular kala penlong ia ka lej kawan ban long ka ba bat ka ba ma kam tami kinongnya kali bat kipat ba ki pendan kam ya kani kesurak man kasngi uba David ula yaturu bahaga jingekran udisi ula kular ban simkia halor kani kam ban bot dia ni ka jingdawa jong VPP Youth Wing knang ba anla ban maramat ya kesurak ban pensok ya kalet kawan jong kipat ba nakaseng alap makatu kani pol ya kini surak silter jong ka National Highway kam baslang na mo kudom ha kit sini ka bakut jong ka saiden maba nakaliang katum ka jingya wa jingtip kini nakaliang seng alap ba nakaliang ka road department kalau sedang klong jadi ka nai hai kalau sedang klong ka topping jok ka surok kemagiran di bentak ba kemagiran dia di gajing kalau ba hari ini kendak tayo balik di sembak pun di pinja di ba akum kipat ba jokon di ka kadang katain ku dai road now di kamtam dia nakaliang jadi membal jumi ni ko ribai ai kila pentau ba tadi gajing le jong kan nyahai kadi gajing le wa ba di gajing pentai pat ya kam kalong slam plat nambar ba kinepek nata gilap ba peringkai kiniti digia don bentai ba klok gajing klong nata ka di lok nu om do na ka agency le system di dam ki bentai ba sempas kitaya kinyat ma ba kalong halor di dam di tap ku keberan accident di accident kaja kha ni di na kalyang jong ka maseng on ICT so DC di na kalyang jong DC la sim ni kan ni jing pesawat ni kan la kubur ni ban unyakan ni diterap bagi pek kaptam ni di POD ban police department kebaan kalong keba na kalyang jadi ni sistem bagi buon ki truk bayat liba kan ni kan National Highway daya kaptam ni kinsa balong toming idon kita dibayang ki jing sa kapkom ka kendon ba ya ki truk ni bahet undi yang de pak apong ki jaka makadong itu surok mapadi sibenta joko National Highway ikra jadi dong kita ko kabu jing kampan kilong lek nawan ang isuto ya National Highway ka speed niya average kamuno hindi phone no ko papo kan sispa dan kita ti hajin jubo ko speed teng hareng yang kinsa kundong kala warna ijin mansal accident ti nakalyang jungi nakapa ni si manunyikan keyboard ba pek ya kani hai kamtam police department makin sim ni kani ka bentar kenang banbu kajing sok inong lek nawan ngisong tanak kajing kudu entas ni kalau besok ba nakalyang dulu hadi melapik di sini la ai ki proof ni kido kidan tiba kidan cap tiba kasrok kam ilong su kantam lu nilapan sa kibai pagkamanta kalong ba silentel jong National Highway tindapat nya sekadong kidan kita ki clear ni ki potholes tiba kadang ni DC ni kidang head na kajing bam tum tiba ada kadang bulan na kani kala pambu kajing mesaw kantam le kalunti sikin ba kinong lek kiya na kalyang ulang ba unyakan kani maka bor halor tiba kunjo ru ba na kalyang ulang ba kat bala ni kloy kani kam ito ba kabalang kalong ba kadan sa kaway ru ka kasurok ba di kapal ru kani ni kiya bypass bandung do sa po muslik kani surok kam di surok ka ba dang mentarang ka kani kani surok ka bala pun tibi gimana manglai ba kadan kajing siang wa kadan ka pol ay black topping di ka susi kalong ba tadi kajing siang tang si po hadin one stop arong no di menta pinalay akam tam ay stop la lap ba kalong galhu kapung
buat kena sekolah kebu jing iki banyak ngila kapak iki dah kunung subhabat kini nak yang tu dipo beripet kapo tu di kene nak kamploy kini normal bang tak kali tawan tu dia so betong bah di teman bah nak yang tu ni bangilak bu universiti buat jadi kan bah tipon hanon kisap di go jing nama kami ketang jinggo jingnam ni tapi ngiut ni nam nama ta kabaha kabet jong kita sedang dibayar bahkan di Rasulullah Nasional Highway potong juga berarti itu dibayar itu buat bentak wakil beri boy nasukan ai kublai tentang dia ya ka di yubing di boy di long di kalun sun di ba samsung thai jadi isu kila pet di bentak wakil di ba pun dipat ba usul itu jadi di singkir jadi kira dulu tanya akan berubah ni scam barang ni semua di teman ba Hindu ipat ya serok ubah di singkir ubah kurang ba balik kawan dipat ba kalau masuk Ui kamat kalau ba kanjing berat pathar jong dipat ba ya plastik injuru ketika littering and dumping hati di roadside jong di national highway ba di layo ban ni thu ya kini kemat DC baru popular di sini ya ketika kemat nama kalau ngelawat kerem kumbang i bah hati national highway ibu ru kanjing kerpat kemat jong DC kalau bangun sempia kalau berai pun ke kerja camping nak bentak di paiba makin nom brep nyut lumar kan tentang di plastik tidak dulu tidak kajaka aku mampu sang bangla tidak dulu brep buat ikis yap is timasi yap brep kawan ra kayak bang balang mas kawra di semua utung bat kabakta ru itu pada kia kita jadi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya